On Facebook, DLFM 106.9. On Twitter, DLFM 106.9. On YouTube, DLFM 106.9. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9. Home of legends and great music. 106.9. 106.9. 106.9 FM. Asori na ayeba no papa. Saa ne ema ya bobodin. Edu ni free ho a asori a me ba sisi ano. So far so be na me minya. O ka bibi se tight ye ne ye nyankopon ntamu de e ho. Anya ye ne onipa ntamu de so ye de e ho. Enti aye onipa yi na me ba asori na me bisa se ntimi ba yi apart from me ne nyankopon de no. Asase so de no. Den na me menya wo asori na me ba no so. Because me kan kwa go si se ade bi si ya me ya besi ne. Me ya me mama na watwe da no. Me tia sika no. The next day I be ba sorry. Nipa 4 and the baby say me say basement wo sika no e we ifa. Enso ma tua dada. Basement mu ye yenye sika. Mo stress ye. Kitchen ya ye na asori am ba no so fast one day. Say me ba basement abeya ade. Even kura ma tua na nipa 4 aba baby say be that day. Say ye nya tight sika na asori am ba me mentia basement go ni renter no. Tua nipa 4 the baby say me. Eno kon da. Esha ma bufu mom. Nti ama me ni ye kwa wa sorry mkwa atikọ because sorry me hu so fa so. Kasa have na ye hanike jetia no afa dropping wa hu. Wo na asere. Kamoni otie me agia. Arigenda nya bodamfo na kohifo na ko. Ya ba mo twetwe ne ba ma. Da mo fo biyire awachimie won ko ho because Proverbs chapter 6:32. Oso kwase na fo biyire. Wo hwe biyire to tafre wa no to ya bomu. Eye pizza. Eye fried rice. What the sauce ba we be have yakọ. Have di ahene. Emu di anya. Wo say heavy gate na chi na ho am. Akraman. Nyamamofu. Atwamamofu. One year ni ne mema dodo se na ada. Sister say fine sana ne. Abem. This is for boy jama ready kuomu osro so. And ya fa jama mo te say as a game as a fun bi ni ka as a wajimi. Kane. Abem. Leticia kama o ma me wo de wakopendi kwa so dem ya tu din fra Leticia kwasi abrantie bia na ti kwotentente fra o check no age so ye we yakokọ we ya sobo we ya kala we ya sache ya we nyansa fane sana me Abem. yanko Isaiah ni nkotie Psalm 59 1-2 ena Ghana bai awuni nyansa abie metro bus kwasiafo bia gu no kane Abem. Golden Philip engineer aton. Why some electricity aton? Because mo mumu ye doso. Because ya getting near the office. Shameless. Ghana for ye nipa bia. And the make be do Ghana so kwa still Ghana na say. Asori na ayeba no papa. Saa ne ema ya bobodin. Edu ni free ho a asori a me ba sisi ano. So far so be na me minya. Papa Mr. Council ni a mo hwe ni. Mesra mo pa ni die kwa so de wo kan me meka ne se de tie papa no kwasem ni obi ho a wontin fie munim se de wo tie oba so no aka na ni ma kire nyame so mpa no pa mu ahode papa obi ho ni kwa so cancel straight away papa me se wo ebinum pa na wo baabi na wonim se wei ai ka asafo canceling ho a o ya asafo pani na wo ben na hu niam e kwaso de be canceling obi a papa eduru baabi a enya effect wo so etimi sram ya ye formo panel of omombe counseling enya ware yanko problem bi e ba bia papa mpa cho moma yenhwe ni ye na bi wa metimi aba so dem ha be da form bibi e be ya meye unhunu niam bi ba die e kata niam so no se e pie na kwani abo bi minimu tare no no be tufu se wa ware ya papa ano de papa moma yenhwe ni ye. Now I want to pray. Brothers and sisters in the Lord, the one who has blessed you, his name is Jesus. He is your Messiah. One who has promised never to leave you nor forsake. He has given you grace. I pray that his hand will be upon you. That favor that will open doors for you should come and rest upon your life. Let his hand be upon your life. That great hand of his, that gracious hand that was upon Ezra, that gracious hand was upon Nehemiah. Now I will start and finish. Same hand upon your life. Name of Jesus. Let that same hand upon your business. The name of Jesus. Let that same hand upon your family. I set in motion
the overriding powers of the blood of Jesus to override in the womb of the enemy his hopes, wishes, projections, expectations, and desires of me and my house from the beginning of this year to the end of this year. By the overriding powers of the blood of Jesus, I override the enemy. I override thrones. I override principalities. I override powers. I override sorcerers. I override dominion. I override false prophets. Oh, yeah, you are, yeah, da wasida. Eye wadum tina yetiasi. Daughters of glory, Jesus. Utie Nhyiraba Kwadwo Sammy ewo DLFM 106.9. Meson Jesus show neso. Mensesano tie na wabrabo enye sedietia. God bless you so much. Aya kwao mintu minkansem bebre nani ametu mi akane se erade ashamani monyam so far so good ni awonte se erade yama minyina eza pepe so far so good ni awonte se erade aye no eye sao. Hello abusuafo munua ba mebelochi ni mitie Nhyiraba Kwadwo Sammy B ewo DL 106.9 FM Meson Jesus show nana ye de abremu munsom Midin the melody from Pong. Utie Meson Jesus Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Kwasieda bia 6 a.m. to 9 a.m. Don't touch the dial. Utie Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Utie Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Ewo Meson Jesus every Sunday 6 a.m. to 9 a.m. Kwasua ni tie no na wabrabo enye sene etiarada. Nyame nhyira. Amen. Daughters of glory, Jesus. After 4 Daughters of Glory Jesus in it. Yetie Nhyiraba Kwadwo ewo DLFM 106.9. Hosunya sasivra when you nyamashrei osorone asima. Hello, wonderful people of God. This is your girl Rosie Music on the Meson Jesus show with Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Do not miss this. Continue to listen to this show filled with the word of God, filled with inspirational stuff on your day-to-day activities. Meson Jesus all the way. Stay blessed. Yɛfo akɔ adoma hengua na dem. Yɛfo akɔ adoma hengua na dem. Yɛfo akɔ adoma hengua na dem. With Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Radio non-stop. More music. This is the #1 radio station. And now, here comes another hour of music. Non-stop music. We never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. You are listening to your #1 radio station, playing all the hit songs and more on DLFM 106.9. On DLFM 106.9. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yɛfo akɔ adoma hengua na dem. With Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Now
adafo so yo mo mpaye ehe na wo panta mo akọ otuneda onyame ase se wa ma adepacho enye ni panyina ne enya ne sei se Kristo aba won kwa ho ban ama ade achiwa ade na wona na se utu kwa wo mo mpaye unu nya wo kohia wo kwa adwuma wo mo mpaye unu nya obonsema hyehya ma wo emfa kwa ibo ni agro otuna bo mpaye na fo kwa nyina hye yehu ansa efisa ade achi a esu di kamba nti so wo Yesu dia na obonsema me nyina sai so wo Yesu dia na oja ne di wanim so wo Yesu dia na wodi nkunim osofo pani bo mpaye a Christopher mo mayana me basku ni bo mpaye ababa awani abrantia mo so mo mpaye efise bibi wo biase ma me ne papa mo mpaye ma mo ma ekunu ane yire mo mpaye onyame asam che se ma yenya empire border oh my God na yemo mpaye na yemfa ya kwa nyina enhye yehu ansa efise oye na nadoye ewo hoda oh nyami yeyi wa ye oh nyami yebeda wasi efise odoma efise eradidonima oh nyami yeyi wa ye oh nyami yebeda Jesus in the Nhyiraba Kwadwo DLFM 106.9. Every cell nyina so tumfo me da wase adopaboi me pagyaw anopaboi me show din anonyam anopaboi fi said why am I the rade nti ka da biara nta anopai hwan ko na yede ne beto oso na otumi brutumi dina so ya hwe adidie ya nom ne yanam a ni nyina ayewo ala na waye papa anopaboi ononyam so No
DLFM 106.9. DLFM 106.9. Lumba is super natural mineral water getting great. That's the brain.
DLFM 106.9. Nhyiraba Kwadwo Sammy ewo DLFM. Daughters of Lord Jesus, yet Nhyiraba Kwadwo ewo DLFM 106.9. Now listen, no one can be so and about to bang on the city to man. I had that at Wada. And then I have flying for no. Now before I be so I'm running on the city to man. But in your friend, I'm not partner. Obviously, I do my fiat. Hey, or flying them home for fear. That's your one now when I'm in here. I don't even know what you're to me to man. Hey, I'm running.
check-in time from the studios. It's exactly 44 minutes past 6. I welcome you on board. This is DLFM 106.9. We thank God for watching us. It's another brand new day. Today is Sunday. The 18th day of January 2026. Ebenezer, thank you for how far you've brought us. We are much grateful for your mercies and protection. I'm going to be with you from now to 10 a.m. This is DLFM 106.9. The program you are doing there listening is Meson Jesus. It comes your way every Sunday from 6 a.m. to 10 a.m. I'm your host at Nhyiraba Kwadwo Sammy. As you can say good to your dad. Never think of flipping your dad. You can join me live on Facebook at DLFM 106.9, as well as YouTube at DLFM 106.9. I'm your evangelist, I'm your pastor, I'm your bishop for today. Stay tuned. I have a lot for you this morning. Ejuma wutie no every brother Sammy chain. What you didn't say me bohudin. And a pepe bohudin. If you say utwidi ampo Nyankopon besa yatom. Ne ma power ya maye no. Everybody say ya mo wudin a. Wan kuto di ne bebo. If you say wo so na ukron. Wadum ntine yete ase anopai we huma bro na wakwaso akita ye mu ye boni nyina chi ye fum so nyina chi anopai se yete ase a na wadament a twidi ampo Nyankopon anopai ma ye kase de wase pempen so de nyaduro nhwa so pa de ahwe ye nso ye ne abusia nyina loli nkwansha wo do ekwaso wiase titiri no man Ghana mu nanso ye nso de abado kwaso aboye ho ban eda ne yeso de na tinka boni bi anto ye ne a ye ne abusia nyina papa no pai yesi gubuo nie twidi ampo Nyankopon bese yadom anopai ye kase obuo nie anopai ye bobra ne a na safatao wote te kura fo Nyankopon ko hu atwa ne mabotan so no wonya me aya twere wa Nyampon de biala da wonya me obi ni mu ahyase no obi ni mu awie ye wonya me obi ni ba bia wo frɛ eni ba bia wo kro twede Nyampon ba sa ya dom anopa ye pagya wudin kan fo tontom ye okase ye ye wadum tene ye tiase ye anopa ye pagya wudin ye okase ye ayi bia we atemen kan no pe no omode na kwakotodwa nim na fa na asema Nyankopon fi se besa ya dom aya bi Nyankopon ya bi ehuma bo ne doso na Nyankopon dama odofo kasamle nka wonte ase kan kwanhye bi ato wo kan sanhwe bi awuko mu kayade bi abo wo na so Nyankopon abasa kese na obomode ade kata awuso nti anope wuti ase a na ye natom anope wo nkom a na ye natom anope hye no so sai nyame kwanam di dwumade yi ewo fase Frank Jelly Champion Taylor Edminam so ewo Facebook and FNC YouTube Martin Kano pay ebia wo bia obetuma dwane show ni live oba fase dan bra odi oba modin akwatwere to eye Facebook na se ana se YouTube ana ye WhatsApp no so ya adwuma eye 0593 406565 0593 406565 odi oba na what type amen and I thank you Jesus yamfa na asema Nyankopon di anopai bisa besa ya dom Nyankopon no waye bi pa and a picture no to say renowned gospel artist yadi enyina Afia Ayiwah be join me live e wo dwumadi ene so if you said nansen yenya be Afia Ayiwah 24/7 enyomo no
was what the Benny. Now, if you wait yet. VGMA no. Some man award that. A bear one way pa. If it's a no back to back or the man sir. From last year, so the new Benny. And in a banswa, a bedia could see your pa. I want in Pabra boom. Can I pay any show no? Yenny Afia Ayiwah. Baba come and say with ya. But the latest one be about. I watch in the day. Nyamiye. Yes, indeed, Chidiam Poyakupoye. We say na tama. Na huma bro na doyo chama yania. And kafi kwen na wiye yempo kaminumi ne bimpo nanka yantiase. Yes, yanku poye bi. Young for you way free and nearby fair one chain was say he knows the way yanku pointing baby. Yeah, crow. In the midst of trouble, He shall revive my soul again. DLFM 106.9. But I'm moving in faith. He shall revive my soul again. I'm trusting God wherever He is taking me. Know that I know where I'm going. God is the way. I'm trusting God wherever He is taking me. Know that I know where I'm going. God is the way. I trust in God. He knows the way. He is my confidence. His ways are so perfect. He knows the way. I trust in God. He knows the way. He is my confidence. His ways are so perfect. He knows the way. I trust in God. He knows the way. I know I'm not alone. He knows the way. I'll follow Jesus. He knows the way. I believe in Jesus. He knows the way. My confidence, His ways are so perfect. He knows the way. My confidence, His ways are so perfect. He knows the way. DLFM 106.9. Somebody say, Chidiam Poyanko Pong, the road is unsaid. Going giant halfway, but I'm moving in faith. Off Yanko do Quanfin Fin, no near Quemu de Biarata. My soul again. This is coming from Afia Ayiwah. Wherever He is taking, He knows the way. Yanko pointing baby a crow. Where I'm going, God is the way.
I am trusting God. Wherever He is taking me. Know that I'm going. God is the way. In God. He knows. Only nimbe bi ode nam. Enti papa mo, se boni mo, se uwo mo, se nkwa mo, ya ne nyame na nam. His ways are so. In fact, anyumo ye kan sem ye pa. Ba wo san ka bi. Bi se nyame nimbe bi ya kura mpa. I trust in God. He knows the way. He is my Afia Ayiwah. Be join show ni live. And a pay din komo. Latest one or the abano. What you din say? Onyamiye. What you din say nyamiye? Yes, nyamiye. I know I'm not alone. Every day on command pay. The way. I'll follow Jesus. He knows. So you cast a friend if you had a man. But I did pa. Can I say a bon on what you are? Be a home for the amount. I saw an alcohol. Was of need design. My confidence. I won't Freda. When you're Freppe. He knows the way. Becca say now do more. I watch Meson and I do Tinamitias here. I watch your phone on cross around pay. And what you know. Remember what Quemo. And yes, and Baba. And what don't pet. Mr. Kunyaso. You may do what I know. I bet to us if you had me say, hey, dear, I just saw. Your evangelist, your pastor, your prophet at Nhyiraba Kwadwo Sammy and everything. I trust in God. Young far away and free daughters of glorious Jesus or same Pimpi Mahofefo. Yenshahan and daughters for the no. Young fancy form. Say a queen. Lumba in super natural mineral water. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Oshe
DLFM 106.9. Him from him, Sarah, and Nina, yes, Pepe, a pigeon, you young Shirano, Nina, yes, Pepe, the two are radiant, you know, so far, so good. Eradia and Nina, Mame, Adia, Mame, no, he's beyond understanding. Adia, say, dear, I can never. What is say, dear boy? What is any more? What is a Nhyiraba? What is any jamo? So far, so good. Yeah, what is Sarah? They am a minina, so far, so good. Yeah, what is Sarah? They are no ASA. What is say, dear boy? What is any more? What is a Nhyiraba? What is any jamo? So far, so good. Yeah, what is Sarah? They am a minina, so far, so good. Yeah, what is Sarah? They are no ASA. Assemble na me come,
Somebody say, and yet, the young point, I could point a pair more. And come whenever you mutuma, me no me, no, and can you tomo, a cabia, or time to share my, and quick term when I don't go, because I'm in to me and Pibio. Now, the young point, I could point diamante, be a boko. But the traffic, Yahua Masama, yesterday, day. Compona Coachio, so that be a minia when you catch it. She didn't pass a few munkuto, ye share a few in Quasiano, and when she do as ye, ye two quanko kumase, your quata crade, your quam yamia pea, your quan actually point upon the aquaba, your home massambia. It tells you, say, Yapon and queer who you palm, and then a wire match and point upon. And Yahweh Mano. Yes, and who one at home, or way and soon as you are boy home by us, and then a young country. The shall was a Nhyiraba. Afia Ayiwah be kan yense fia ha. Ekopo adumti o de wasidi ayo ye. Make say wo binche ofia nom. Enche bia. Be din komo. Ma ka kire o say. O de nyempufuro bia ba enkan si okura. Na enyomo no emu desna no manam. E be din komo no pay. Na this last year. Enyomo no de back to back. So be kaya. Or they testify by it. You know, Sankofa, he knows. Afiba Kunamo. And they share bring away as a few ashes here. Who for us, Samba Bill? Maybe don't come on pay. The security partner say, because this year, who will be a toy or my way more, or do you want back to back? And now last year, back to back. As in Nhyiraba, if here you are, you go point on so. And then you know moon some. As a chairman for drain and match the ampoint go pon. A chef from crying. And now some Namika say, in Pepinania for who dear. You go point you be pa. And I pay young fire nearby if you are, and then you might to the said testify. Then Yamia no, ye knew what dance here. Young funny say. Highly spiritual.
DLFM 106.9. He's been amazing through the darkness. See, I am a living testimony, and I have come with a testimony. The Lord Himself goes before me. He's been amazing through the darkness. See, I am a living testimony. And I have come with a testimony. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. It's all about Christ. Nyamia Dumintira. We dance for Nyamia Dumintira. Enquire woman, and holding a young Sammy. Enemy life on Facebook. Nhyiraba Afia Ayiwah Tenase. Enti be calling chain. Here in command pay. You are shown live on Facebook at DLFM 106.9. With your bash, Jumadi no. Na for Froso Enya Honchafa. Dancing on YouTube when so live. With my journey. I bless your name at DLFM 106.9. I'm making Kajan Chana Bano Baby. Delicate or the bossy good morning. Hamza Moro. I say thank you, Jesus. My soul, I am alive, and I have come with a testimony. It's all about Christ. And I was Rifiata. I say good morning, Sammy B. How are you doing this morning? The one for me when you permit your paw. And I was Sandia Bar. So that today I'm going to pass it and pen so day or no in a bush in a bedroom. I hear you in a sink and coupon day. Also, to me do the Abba. I Jim American Canning in Adiamao. Live on Facebook at DLFM 106.9. Santana YouTube on say live. Fabian Chanebla. Fanasia Bra. Single point be palm. Piaga Diaba. Also share live. If you are Chimasa for. What's the happiest day to my lovely boy? Around Kweku Sapon. My eyes have seen your He's 3 years today. When you man awadapa, I go pon one hobai. Na Afia Ayiwah. Mama yedie enkwatenten. Ene wonyine kire. On fama oba. Den ede ma Lord Kweku Sapon. Abi shira no. Na wo de onyane kese. I am a living testimony. Na brabana ya bone ye nkwansa nyame ako nyame di kan di anim kan na ye di yankopon achi ti esum okwan mu a na twede ya mpon yankopon esesi ho amaye we ye nwuma ya nuaba ya di nyina Afia Ayiwah di aba ya nkwa na chene ye na kwa ba ye hye ko matwetwe na ase na nsa na no to me kan share wo Facebook no so we dey oba hye dwubade no na foforo nya ho chefa. Yeah, ka was a Lumba super. Yes, yes, no pay. Yeah, for you, my dear Fansamo. Maybe I will be a open so dear do you, my dear. No, say, yeah, sorry, in shame with your hot door. I'm crank. Yes, I want to do my dear Biasiano. Mamma, dear Thomas, some fan friend Lumba super penny for. And so be a more penal on Sabaka. I'm dear, do you, my dear. I'm the same. I'm a two for number 2, a comedy amount. I want to mean penny for the income. Testimony. Young Queen, your bunch and your man, Aquaba. Is Afia. Nhyiraba. Good morning. Good morning. Nampom ti say. Nyame adom boko. Yes, Asia. Yes, yes, yes. And as you da for twede yampo yankopon ode ache yen. No kre. Pacha na so ho ye. Nyame adom etia papa. Me ho ode say bon grace. Say onim bon grace. That time no na ye bon grace ye we bi ye den tabo na bebo. Na ye de nade ade we bi agu ase. Ye wotena so na ye wo watiko na ye wo nkonsa. Na ye wuchinchi mistia na ne du ba bi na say we ntumi andrive ya na dan no wabutu.
ene obeso na okotodwa nim nyina awrowro omo munim de omunim enu bi me ho ade ba ye friend Bon Grace tete ache onya nasem don so wofa de manyini kakra that time no omo nim ne de me kan omunim de me kan me ho ade se Bon Grace no eno na yade entanse sa ye mo akwa ba so yeah right ye nua ba Afia Ayiwah in fact wo ya wanwade wo last year ene afi we mo ene ye hwe last year wo de nwom mienu ne baaye singles 2 ne baaye testify and then was had about quiet friend say he knows the way yes and the baaye okay anopay e dey no secret edikan secret ne say me boa me ho eto ho we say me catch you say me start to try nwom na ache Jesus reigns cry me the baaye ne say na edi be 20 years ansa na AP nti asa me boa me ho for so many years entia nti say na say the yesane mahoma no efunuba sa pepe the Bible ne kan ho asem na Jesus kan say we na me pese mo de ne ba na me tena no so edehire nti yesane me dia asa Martin Kensin nti when you sidwam ya nimu an ye kro sa pepe I started tronyum na me wo be 18 19 years ya dun wotwe ekodun kron and I'm a Troy. So Jesus reigns cry by no so no ya we ya abaya ketwa kra ya abaya ketwa na meant to mempia menya kwanya no na afansa nti na ya hoboa na me yeye ti se de yenya sana wa homa de e back to back na ode magana fo kwa na meko enti nyankopon adwuma ode ahye wonsa no wo hwɛ sɛ wontoto na se de bi eno na me yeso amakoma to me yem nti me ye no me nije pa se wonfa nwom ma ya na ohun ya wo hene aye se ade amaya e wo se hye nyame anuonyam na da so hye dem we hu nti epia ne makoma to me yem calls ankrofo be frame me amenya ne nkranhye no e kire me se eye bibi wow nti ama me nije wow etiefo amutie me anopay live on Facebook and YouTube wo dia wo ba Bomade na yema yenua ba Afia Ayiwah akwaba wo de oba pe na waka say Esther Afia Ayiwah akwaba welcome na me hunu say yes anopay mo adwane show live on Facebook as well as YouTube na wo de testify ne ba ye last year and I was saying he knows esan ba ye and for France was san ba bio this very year and esan nwom ne ba ye wow and ye woni bibi yamfa he knows ne mra and on the ba ye before ansa testify no no that is the nyamiye no eba enti ma yenkofa he knows ne mra yemfa he knows ne mra ye ba na afi yenko wonyuma hodo na aka no so da bio isa afi atwan yansa amemmo ewiem na esesa amemmo no mra amfa ewiem na esesa because wonyuma ade aba bonte no me kan kura nya hwe kura 1 2 3 4 5 6 almost 6 5 6 na ade aba bonte ye fa he knows the way ewiem na esesa obede hene testify and then latest one aba enya nkanso okura nyamiye we enyuma hodo a wode aba ashase akura na naso abue yes akwa remember the last time oka ho asem eno na de antumi amada sa nyuma ena me de shase ena de shase no mesa ye ni yibi ba omade akoye reloaded ne bra sa pepe ko search na fa bra me pese mete sa nyumo no nyame aso abue ese na aso na nya bie ba eda YouTube oh sa en me page ra kwan nyame aso abue e wo page ne so a aso abu ama tene ne fo mpaibo en ye woni ma me mfa ewiem na sesa no sa nyumo na me de pa me mfa na ye ba he knows afini ya TS latest one right yemfa we mra sisi a DLFM 106.9 Amawu pepepe Yentu mi manya mi sisao Awucha bay
Nyami be masi uyo. Emu na sisa Nyami sisa do. Brani swa. Eye emu na sisa. Nansu nyami dia on sisa. Yen sisa u brani swa. Obeye ama u pepepe. Basa ewie mu na sesa ewie mu de timi sesa na nya me sesa da ni otia no tie bi tumi na a odi ye adwuma titimire mu da so wa ele ni tumi na sesa yenti se wie mu sesa mi ware she mu se obeye ama me pepepe ewie mu na sesa na so mi nya me dio sesa do me dia mi wachi dia Nyami ren free me ewie mu na sesa enti se ewie mu sesa ema wa komentu obeye ama wo pepepe Jesus ya pose yedi now from anu ejaye na she epu yedi dia obeye ama yem pepepe ema wo ya mushiwo ema wo ya mushiwo enti sa wo brane so obeye ama wo pepepe ema wo ya mushiwo ema wo ya mushiwo enti sa wo brane so obeye ama wo pepepe ema wa komento asroche ni mama oh Emma wakuma entu Eriemuna sesao na sunya media sesao enti sawo brane soa obeye ama wo pepepe Emma wakuma entu Emma wakuma entu Sisao, Nansu Nyamidia on Sisao, Enti Sao Brane Soa, Obeye Ama Pepe, Eviemuna Sisao, Nansu Nyamidia on Sisao, Enti Sao Brane Soa, Obeye Ama Pepe, Eviemuna Sisao, Nansu Nyamidia on Sisao, Enti Sao Brane Soa, Obeye Ama Pepe, Yeni Wana no kwa sam say ewie mu na se sampa kede ya mpanyanko ponse sande biala da sara na sam ne ka kede ya mpanyanko potim hoda besa ya dom nyanko pon a obi ne bia wa kro ne bia wo fire esa so ne bia ya be ye ntwe no so abada biala da we ye fire nuaba Afia Ayiwah nchen sena ne ma nkwaye ma wa eno nkyeresa braboness ni tirase sade etie bia ebiri bi ba kini ampo yanko pamba ne ho dia brabon mu dia ma wo Afia Nhyiraba enyum we ye one of enyum ba ko a manage ho pa edu ba bia utumi se nipa bebiri na nam tibia bi mu utumi hu se enida so asa ohu se like de aduro ni de aka wakana no aduro kura nka beye sene se obetena se enye yie biem nanso enyum kyerɛ ne se ewiem na sesa nyama na etumi ye basa nyame sesa da de bi ye hwe ewiem sa kyerɛ se de tie de bi ho na ewiem ate na ewie bɔ de bi nso na ewiem aye ka bi si je se hunu ba bia sa pepepe it tells you say abrabɔ no nyame da ename dane nti edu ba bi emu odin a empaba kai hu se nyame wo ho wote said de otia Elijah ma penso no ni Moses ma penso ni tumi ana odi ye adwuma no eda so ye adwuma. Wow. Obebem ama ne ma nyina yi on sesa da. Nyame ma wo mo amudi kan no edi yi a ni remfiu. It's about time. De otia no tie.
Nyamia Oma Elia Dompe ye kosie obi a ni Dompe keke kwa kana wa sode ye no sa nyame na nyame kro na ho it tells you say bia na menu mi oni fa ye ho to no su ye ntra yeah edu bia na ejidie ni him wo say ya na edu bia na ejidie ni him pempensuo bia ya ye community bia ejidie kitwa bi te say snap ya ba say de okan na te betimi akasa ma na eni ho nema bia na echese ya frefre nema kra ma na ba na edu bia na ya pa ba ejidie no na ya boto it's Afia obi wo ho no manane de kan ya wotie wo obi kura na wonyante won kada introduce won kakra bi tie tiefo ne yakasa Afia Ayiwah oye hwan ofire hen na yomo monte won kada no anopa ye hu nipa ye ne de nkomo anopa yi okay Afia Ayiwah ye gospel njumtuni me to nyom na me din fie be 11 years menjemu mampaba me kosoto ya school bia me call from JHS SSS babia na me to ya me dia begin edru me bedu babia me bedru sure yeah me ko school achimota achimota when I start na fie yo Enya Achimota School, Victory JHS. Oh, okay, but Achimota na wa school no okay. Na hwa na yeti Achimota de hwa na edi agro. Nti me started school at Green Hill International School. Na me copy Victory JHS. Ho me started class 3. Na me di JHS. Ho nyina na me to nyom. Kakra na me copy Ebuakwa State College. Wow. Ebuakwa State College. Na nyinem na edi en de frame ya Benis Jan. Benis Jan. Na Afia Ayiwah ni me fie din. Am papa de meto ne nana. Okay. Na me so me pe me local name no. And the mama de Afia Ayiwah ne bae. Wow. Nti eja obi obetime nka bia Benis Jan na mo name me wo Victory JHS Abusco. Nti me to aso na me pie Wisconsin University. Opposite heye. Ye vigile heye. When you heye. Oh wow. Na se ye nua ba Afia Ayiwah. We wie vas. Mpachan. Chese enye obi akeke. Na mom no wanya braba no ho pass through the mail and so bedu bia wadru oh wow I'm so grateful for you na me ye adwuma ko ye adwuma bank yeah for some years and I'm free mu na fe nwom na ni nyina mu no ma ye nwom na to ho se me ka cho se me chro ni nyina to ho ntem ene se nyame adom me start se me pie ama nkrofo ate me nka de me pie 2023 2003 and I started eba out 2023 rather okay nti ho na wo said that pie ya if you go ba nti me mfa ne se be ye mfinhia be ye nsiantem ne be ye 3 years ni be ye 3 years ni and I would pie ba bonten back to back single see abe nyame aso abue tina da makoma so de da se urade be ma na pie denden nti nyame aso bie ye no ene ba wiem na esesa na ba wiem na esesa ene ye call Jesus reigns obedi hene no obedi hene no ano no nti ye free obedi hene ne ye call testify ene ye ba he knows the way urade nim ade achi nkosi anwumre kro bi anim ne da ye nim o ba wodo ho to no so a ono de on yera o odo be ko jojo tina Bible said trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. What do wa wonti ase ye adwuma enye yie. Unu wa kwan mu nyina se urade ono no betene wa kwan. Sure. Ono nim kwan no. A ode ye be continue de sa he knows no. E ba yes afifu usa me sheda de ba December no. A ye be si afifu from. Afi bia so ni mu nsem bebre. No kwasem. Ni be si enkosi December no. Obi anim ne da anim agye otasefo nyame nko nyame pe ti ono pe eno nim kwan no nti yemfa ye ren hye nim ti uti am say I trust in God, he knows the way. I know I'm not alone. Who say nya wo nko na wo nam obe kura na onja wo nsi kwantin fi afifoforo ye ramu erade de obe ko jojo wo do ho to no so nko ade a oye wana wo hwehwe na nakatuafo osi I will save those who love me and I will protect those who acknowledge me as their God. Se ubu no so ye onyankopon ko ade a obetutu wanamo ne de asiyie na de besi awieye papa nso ama nti ono no nim kwan no ono de se ono ankasa kra ne okwan no ana meboa ono ane kwan no obeya dan yirawo he knows the John way. John chapter 1 verse 1 he knows the way. Na me obayirawo ewi ase nyina ne mo ne ma nyina ne ye den no nim na den na hinta no sa Bible no kura ka ne fra ni kire ni fra ni kwan ya mu nyina kogua mu nam obayira na onyame de odo ho to no so a na asem kura ya so kan ye se ye mfa ye ho kura nto nipa so nipa be de ye hwamo na no me nka woni kura na nipa no kura wawu nipa timi wu
oni hobie ma ba ye ne den me kai se obi akọ malam bi ho na malam no kra de ye ka be ye wrong obi akọ duyefuo bi nchen dunseni bi nchen malam de ye nuan mikramofo ne kan se teacher ni ntimo fa nche me obi akọ dunseni bi nchen so akọ akọje tumi akọje bansere bi atọ na se hyehyɛ wɔ ho afi ne so yɛ ɔkɔ ɛne nipa na wu ewurade ayɛ asɛm ani da so asa enye yizo bɛyɛ nyankopɔn ne de wɔsene butentim otim hoda owuda nyame de won sesa da de otia no tie ono onwu oya ne hwie nye yie wa ese nsu abrobo no otim ni otim na me ma me ha na mafbo ni ebi mo beto no wonyina ewu omo gya ne hɔ akɔ nyame tiase ot said de otia he knows the way odo ho to no so a on yera woda he will never leave you halfway timinde he knows he ba ye ena me di new one yesuso abai nyame ye na ade ba kwa me pese ye hu ansa ya kwanyame ye ni so me hu sa wonwom bi ade ba abonten no aya na English wom brofo no wom ene twi ni nyina na wo de afra secret ne ye de ya wo se enyo bia no tie twi no nko a nti ya na mpese me brofo so de nipa dodo no eti and cut it across baby bebre it me who say Nigerian friends bi no mo cry frɛ me almost anyum no mo hyɛ da ntiase papa mo tie beginning no but ni aka ne yo mo debo mo ntiase but eno kra ma mo bibi kakra me pa asekyere wo nwum no mu ntiase beginning na me de bo nwum no tofa e wo brofu mu ma wo a wo nti twi no so beti ase e wo wow we deliberate attempt say opese wo boa na obi obete wo nwum no anya hwe kra nze ni pa ni nti twi dia at least brofu ne de dodo na atibi yes le rade so obeboa ne de other languages be san akeka ho na obi abenya ne de yempa bo nyina no mama ni je pa bi wo tie wonyum bia anwom no brofu no wom na twi ni so wom na kyerɛkyerɛ ne mom te obi anya hwe kura no wonti twi kura mpo na ba samba ko be fa waso obete ama makai at that time na ye nua ba Florence obi nim ene this infamous hwan Nigeria woman yes in fact we hwam combination no ne brofu na boa pa enti me hu line na wona na yes enta mani age pa na this very year there no say nyamiye nyamiye edi enti na nyamiye yeah me did testify ne ba me did he knows you say e ba ye ni nyina ya dance die na me define nyame ho ne no kredie ho asem na me de kyerɛ ayi nyame ye no yeah da bia o twitwaje yen oboye ho ban okura yen so hwani amane akukuru wiase mu ogina yachi wa odo ho to no so da bia ogina wachi asase o so kan the Lord himself goes before me testify no wo nyame no di wani mu kan oh my God oni ohwamoda he will be a faithful God to you wabamu tese wani da so ensa na nipa na do ho to no so wani da so esa enti mesi nyame oye ma yen edu ba bia na yen nsem fata niema bi pa yen nya wo ya brabom bambo yen nyanke yen nsem fata o nyese ye ho na efe ana sa ye sombo chan ebi no mo but awurade na ehu ye mobo e de adom bi adom yen yeah enti nyame oye sometimes aya yetumi me bisa me ho yesi ye som nyankopon aya me bisa pa say ye ne aya som nyankopon no e de pa hu se wo som obi a emfa ne se wo ya akoa a wote ne nchen e na wo boa na doyom be de pa na ye ma awurade sometimes bisa me ho sa se mo no 40% magu fi e wo sa na dresem naka de ye fi se ye kura no e ntomagu fi enti ye humobro na adom e na ya odi hu ye mobo a odi kranki ensem fata posi ebeji wa wo hwe wakoma mu a ti wuti enwum nyame ye na me say my words can never be enough to tell the story of your goodness towards me just a mensem no kra me ke kabo mu a just enso na makane papa ya wa ya mame for me I know and I know that I don't deserve mi anka sa mete ho no me say ka mensem fata posa metina ha na meka na asema na meto awurade nyankopon ne ho nwom amasema kwa ese soja ni na o bible mu no o si me de mensa me fata o so baba mi fie ono awonim ka asem na ka asem no me ba no ho beto no so hwe no hu ne na prapra na me so me hwa me ho ne niema bi a me fa mu niema bi a maja me hu say ya adom keke ene awurade hu me mobo and I'm so grateful to God it's na me say oh ye na chese nyame yampa yampa isafia wo say nipa obehwe wo niema bi wo qualification ne sen wo fie ne sen wo fie fo mo kra mo yeska fo mo ye hiafo enton be na wo bo ede be na wo hu ye nipa ye hwe ni so ansa na ye bibia ma wo ba nyame de on hwe nipa kra wo on hwe abusuan wo firi mu on hwe boni bi a wa ye o nka ye wuwu de dada
ana pe wa kan asem bi se adom bi adom ye onhwe nton an ye bo oh eni abusua bi aye firi mu bi anka ba yiro nka me kra mente ha ba bia emu bi firi hwe na me yobi a na yete ben chanar e wo jawulu ho side na de bia me pesa me to nnwom ni nti no me hu se stars for chanar na gospel station bia no so na me nnwom ko anti wo se me ni ginya me nnwom ho firi me nkra bre mu ni nti no me kotete kiosk bi ni mo ho no stars ne ba ne ya be ye interview nnwom ne ade na mpese me hu omo na makoma ato me yem na makoma ato me yem because na mpesa me ye na me hu se kakra ne esi mani so nti na me din ba ko ye vision lady na ya o kan enti kakra ne esi mani so na me hwehwe na me pesa me ye emawurade no ene na me ye no ni nyina ka ho na me makeka abo ma me si nyame oye no enti edi kan no na watenka na opepa ma nyame adwuma efa nwutuo papa atenka ne de start if me nkra bremu ka na wode botaye bi si woni so that is vision to be 11-12 years going no matter me bible na me read na me choro nyom sometimes kwa nyom bansam na ye me de no nwan so bo se me choro afo bo wan se me de create enyom wow sana me start here Isa fiama yentie nyame ye no latest one no emra ena yentwa yen komo no so ye na ye homra sisi a DLFM 106.9. My words can never be enough to tell the story of your goodness towards me. For me, I know I don't deserve to receive this grace that I have found. Yeti nikika, misa nina bomwa. Nyamike nina nisa minyamio, nyamio. Onyamio, Isore nyine muno, ojamechi sa don berima, ni hu yehu. Ni di manu beki kani nu kredie, achirama. Na papa oye minti, mechi no be drama boni di na makase. Onyamio, Onyamio.
So this is the latest one about Bontain. Nyamiye. Adansi na na migusu de kan no kredi ho. Papa o ye minti. Yamia ye bio. Oh wa ye bi. Uhwe ba bia ofri ni ba bia ode wadura. Wo se hu so nyame wa ye o papa. Isef ya Bible ne ka. Sade ba kwa Yakopon pe. Eye ne nase. Yes. Ese se ye de ma no. Yes. Be yem bebre ye ntimi nye. Oh. Yem bebre ye ntimi nye. Se me hu ne se ya na wo se yen nipa no ye expect se bia ebenya ka. Ye benya dan. E ho ne hinya me pa. Ye benya ahunya die bi. Material things. Na se sa nneema ne ye nya ya. Ye hu se nyame nye bi ma ye. Onye hwe. Enti ya na ya fa na si dedi. But nneema nyame je no. Sa nneema na esombo echen ka. Esombo chen dan. He so asomdwe ye nto. Enkwa ye nto. Se obenya apomodene pa. Na wo ka na oni apomodene papa wo kra wani be danji. Wadi nji baby ada. Enti nneema bi ho anyame je ma ye ya sika entimi nto. Onipa ntumi nya ma ye. Oti asinti sa nneema no e wo se ye hwe so. Ne ye de nyame ase. E se sika ne ka sa dan no betimi awo. Nanso e mma wani je. E mma wa hoto. E ka sika ko ade anka bi eskafo bebre anwu. Amu ska anke betima mo nkwa. Asem na wabɔ yi. Wo hwe obi pa bra wabɔ eden ya wasisie ahya hodo wasisi fie ni prot ahodo. Se se owo hemfa. Baby ya da kra eden ma so store. Oh. Yati ase. Na ni paska bebrebe ringi na achi wu a ye fa won tu fie ho kra. Ye de wakɔtu nra bi mu kra. Adakatea. Oh, na nko an wo hyem. Just 6 feet pe na ye wo dia. Na wo dem. Ono wadaka pe. It's sa niema bi a ye mfa ye ni hu enkwa ho den asomdwie. Wo so no aka say I did not give you the spirit of fear but of sound mind. So we read about the Lord bless you, may he keep you. It was may he give you peace. Asomdwie. Esika nto. Wo ye den he. Ahonya de ntimi nto niema bi. Enyame na de ma. Ti sa niema no hwa no wa danyame ase. Obi o hada bi osori o da aduro so. Wa no ma aduro oni ahoto. Anane baby anane bibi na sorry ne mpo aduane ni kakra ni ho na wo gari kitua bi a no ada onyame ase so wo ahoden na otimi didi obi ho aduane ni crazy ho ntimi mpo no wadi se onya tenkampo ne kokra no bi kra yare bi nti ontimi po ni ya tua no wote ase enti wo sorry a fasida ma nyame ade ba ko a ye pa ne se istafia ye ka sei na obi ho wo sika de opabia owo bet yade nti hwe say na ne nyi abrabo mba kokora ni be daje de owo bia say de nipa wo bia wo bi na ho nto say na ho nkere na da owo VAT sifie ka ben woni bet yade nti me ka say no doctor kire na nema de nyina se ma ne mfa na no nka bi da ya ne basa na wo ka no kora wo nwene ho ne wo bia ni ho enu kora ba utirim ani je ben na wo fa nye hwe say de ye wo no say me ye ni so ne da bia di asida manyame wo be sori agina wo nan mienu so wada a watimi asori nye obi po ne timi sori gina ho ye kwada enu anadwe anopa bi obi sori kra wanti man sori esu kwaso obi fie na wo de watimi asori agina wo na so a wo se nyame ma me ka last year menya de me hwe ni nti no nyame nya bi ma me nko ade aden hwe ye bu kompo kra hwe 2025 na mu a besia hwe titire na ni ntini bi efiri asase we su koye wo de wo da so te ho anu abisa ho sika ben na wo den na wo wo de wo da so ne nam ho nyame wa ye bi ampa na doye e wo ho da sisi fi anyumo ho na produce ye me pacho Media Excel Productions ono ane kura mu a pacho ono ane da so kura nti anyumo we no obi pe bia e wo online obetumi anya bi me pacho bia wo enyum video no so da YouTube video na ba bonten mi di nyame no kredi hu adanse enti o page ni ye den se be you betumi akọhwe o Afia Ayiwah 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 video no da YouTube kama and I will call all the streaming platforms Boomplay, Spotify, iTunes ho nyina nyom no da ho tie bi yeah me nyom na hodo ni nyina betima kotie bi wo ho no na ma follow me why right me niam so amon share na mon subscribe me pese ministry no ekoso na nya me pese oye no oye isa Afia enwum we na latest wo hom enti nya botre ma me wo fa se we nkasa na ye monnwum ni bio what else on new music play ba what else on new music play ba
DLFM 106.9. My words can never be enough. And tell the story of your goodness towards me. Story of Empire I know I don't deserve to receive this grace that I have found. Yenti mikika misem nyinara bomua Nyamike nyinani sa minyamiyo Onyamiye Yes yo yeah Onyamiyo Nyamiye Yes yo yeah Yenti mekika Misem nyinara bomua Nyamike nyinani sa minyamiyo Onyamiyo Nyamiye Yes yo yeah Oh, give thanks to the Lord for his good. For his mercy endures forever. Onyamiye mameda don't bury man, who you made manu beki caninu credit, Achiramai. Papa, you minty, making up a jam, my bony dina, Macasa, Onyamio, yeah. Sorry, in Amono, or Jamachisa don't bury man, who you made manu beki caninu credit, Achiramai. Papa, you minty. Mechina bejam maboni dina makasa Onyamiyo Yentu Onyamiyo Simple Onyamiyo Nyamiye Yes yo Nyamiye Yes yo yeah Nyamiye Yes yo Nyamiye no kwasem si afiwe no yanum aye kono anopa awia anadwo ade ba ko pe na se wo ma da biada e ka wano ne se nyamiye fi se yankopon aye bi pa na na do ye wo hoda empre pia na se me ko eyiase a aya meto na bisa me ho se Bible na aka se obia be fira asase we so but me de ne ya dabe mpo na menimo enti se da bia aya na me hu se nkwanhia si a na me bisa me hu se urade na sia na me ko Cape Coast ba ye me ko Kumasi ba ye tutu kwan kwata krade emi tamale chiri pi ma so obi kwa onkodu obi na ba ye owa hoden part mi se wedi enko defo mu a all of a sudden na wanya nkwanhia na nipa na frim but what we tie ya no pen na ya bisa ho nsemfuwa bisa na ede asronko pa na wo ya nti wo de bia wo kobai Odi ha bisa ho. So ha ya e binya accident wu. Hani ha ye me kwa. Trotro ye kwa adwuma mpu aba. Odi just ask yourself say, e de asronko pa na wo nkuto de wa ye. Anti de bia wo koba asomdwe mu yi. Se nyame ye. Nyame ye. Ese afia wo voice no e de amane ye asronko because so wo to nwom na. Obi a wo tie bia hu se wo ne no ye asronko. E de no secret.
Ready na ye ne sa. Mini secret bia ready. Because your voice now in fact a damn soronko. Ready. Edemame. Wow. So latest one album we na anasa sanga na aba no. Eno na ye push for now. But enim say said ya sha ase no enche foforo besan aba. Be wudi pa because I can't remember the last year catch me say aside he knows no enche now we working on a different project and nyame adom eno aba as you see latest one ye nyame ye eni enim say enche foforo besan aba. But ye hwe wonwum ni nyina aya nsam na eka no aye soronko. Hwe nyame aso ya de ba ya na besi ewiem na sesa so. Aso ni bie ye ewiem sesa ye. Ewiem sesa ye pe na Jesus bede hene. Obede hene wie no na dance di abante be ye den testify. Wo dia dance wie ne yakopon nim ba bia ode ye den. Ode ye ko enti ye say he knows the way. Eni ye see as yakopon nim kwa ne dia nyame ye. Nyame ye. Oye. Enti wonwom no ede na man sisi so sa from day one up to now. See, he knows now. Me see, he will never leave me halfway. Oh no, on Gigi. You are going to see Quentin Fija. Or you no kwafonya me. I do one for one to see. There be one for one to so the only nimo. Only new in a new soon. No. Ain't win him now win him. I will save those who love me, and I will preserve those who acknowledge me as their God. So bunu so ye winyan kopon kwa dia. Obejiu. Muni so ye winyan kopon dia. Ono so what's in the baby. Saudi ani die ne obuoma nyame na wudi ne nsem so sade yakopon aka no na obeje wo onim kwan no nja wo nsi Quentin fi. He's a faithful God. Wow. Read Lamentations chapter 3 will say the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, but they are new every morning. Tiafi we de nyame yie. Oh yeah, 2026. The year can say new every morning. We share no kwande. His mercies are new every morning. What training some so bejo. He knows the way. Or do bedru baby up so ko jojo. Na ne ono ye ma no e no do beko. E ne ne nipa ne ye prayer ho. Say ye pewe but no no nim kwan foforo. But a baby a wo pesa wo fan obi afa ho awuo. Amoa no. Obi wo betima ka say me peba no afo so call ba kokro ma biem enso awo kro ye oba betima wo 10 what we be say ho say ni ma de ba kwan na ya ne say obi ewa hunya de anka wo peba na ko de ahwe no say nipa no wonya na obi sabi de obedi mpo eden oye ye ni na nyinsanya ba na ba eno so e wodwe hu a won nyame ase da. He knows the way. Onim kwan no hey wo som no ye nyame wan som no so oyo nyame senior no say aje isi say nipa what na say enye yenso. There's no way say nipa beti matenya me ase. O David won ten ase. Na de oye bia ni hwehwe bia. David. Said ono na adwen tie ne said osoro ni asase ntam war no. Sa na adwen na da ne tie ne ye de ne nye pekwa. Ena no power ma yetiefo no enya adusua bi say enya de wo pe na bia nya me pe. David. Ono no nim. Ena me ka ono ahyase no ho de dado. Ena wie ye nso so ho. Onti te say Nhyiraba uti we wonyame nim wa wie ye wonim dia me dia nim wo dia wonim ena nkyere so ye nyame no ti fa ho to ne so. He knows the way na oye na doye e wo hoda. Say in all circumstances you must acknowledge God. Yes. Esi etume ka nyame ti bia mu na yetume de na nase ne ma no. In all your ways acknowledge him wa kwan nyina mu no. E wo so do ho to no so na hu se ono no betene wa kwan. Proverbs in the castle. Yes, in all your ways acknowledge him and he shall direct your path. Wo acknowledge him now man kwan so medi hene wa brabo ma said there obedi hene tie na obetutu anamo asiye obeka se Nhyiraba emfa benkum ehọ nye fanifa but ye misan wo niema bi ho tie ne akopem ne asansan yachi na fa ye se nyame ne ti mo odene na so na menu mienu mom na ya ne tu ya na sem echire. Wow. Sa Anope oti anope aye nhyira se de bia meka kire no mesum gise adwumadie no ye nyame asem kuto ene ete hu dwuma enti wunya atie hye onipa osofo adwuma obe na medical ya mawo no as you know nyame adwuma na ya hye asa anope ye no etiefo akasema ne mienu na nwotwe abo yenua ba Afia Ayiwah wa ha the latest one odi aba no latest one sengre no odi aba no nyame ye
wotie nnwom na yete wo sen anopa mu akwanya na nnwom nya me ye na na ye de fa course na no pay ede nkranhye sam na wo ka kire no na nnwom na wo de aba bonte hunu ne sen ye ni ho nkoma no pay wo ba na wasam mo asam mo akwanya na wachi adofo ba ko mienu asori ya wokọ wo ba megya homa na moso boni tentiam na onu aso mfa ne de emfa nwuram ti nyame ye ampa ye mfa nnwom we bio na ye nsama na nnwom no eye foforo ko enkan so nti me wo fa se wo se den What a sound of new music. My words can never be enough to tell them ese bi se wasem we nnwom we ho that was me. sa instrumentals no I know am na yes adwuma no I don't deserve en se de ekọ no ese se yetumi bi se ho asem Afia instrumentals no am na yes adwuma no wo nnwom we de ye papa Shedrack Yosen aya nidin ye friend ye tie friend sha ona ye sha. Wow. Yeah, why you adwuma na che yie pa o Ghana. Because we hear nnwom no beat na das ye na. In fact, a dempa. Onyum ni nyon na ye. Mpacho an. Wow. Na ba testify the K1 na ye. Okay. Ye ni aye bra K1 ya na ye no. So for. But ya can die. Sha na ye. Wow. Alright, you bet me afre. Ahoma ni 053405019 and 0593406565. So man na watemen kan. Plus 233 9 I plus 233 593 40 6565 Oba ye be foul na ye din komo ye nua ba Afia Ayiwah the latest one odi aba bonten o se nyame ye bayan kwa homa no so e na dumo kwa me do fu udin ba bia akasa free aso your friend Linda make us free Obakrowa. Sister Linda Obakrowa na we he. Obokwa no so. Oh, okay. Anopai asembe na wo ka a kire ye nuaba Afia Ayiwah. Anopai nkwansan a wo de say make no nyina ne say Onyankopon onhyira no. Uswa no ompega no. Amen. Na tede ya wo say yankran no. Me wo hospital bed. Manye jidie prakope. Amen. But last week, me back okoma 1 week in akola insuo enkonano aduane nkwanano. Yese insuo na mudi simi so no. Eno nkwana akola no na oxygen simi so 24 hours. But na me ankasa me kasa kya ho se Nyankopon onim ne oye. Onim denti a o mane ba ne sa. Because anya me mepe ena nya abo ena so nipe eye Nyankopon nipe ena enye ho ampara megusumpa bompa ampara Nyankopon oyo nyame o kire se oyo nyame ne ope no oye ne Nyankopon pe ena oye ojini Nyankopon ho a onte na senta ena unnim na sensu pokra da because me dwuna na me se akola we 1 week na oxygen sim so yetiki do obi rush obi di na ba hospital no wa bewu na me ba no oxygen da no sim mama no pay da say akola ni firi me mu ana nyame aye bi me ka kire Nyankopon se nyame wa ye bi ama me amen no nyame onhyira no amen ana po we ni mi tie no ama wa san hye me nkran wo bebi se de Nyankopon pe ena enyawo medase anopa nyame nkyira opi se wo so woje mre na woni edi nkomo wosu betimi afre no abadwumadi ne so aye DLFM 106.9 yeni enuaba Afia Ayiwah edi nkomo no pay my words can never ahomani 0534050199 and 0593406565 yam funny say nadumo Udini baby akasa free. Yes, me KJC me kasa free of Anko. Bra KJC of Anko. Ye nua ba Afia Ayiwah ofia ha. Na nwomo no asembe na wo ka fa ho. Oh, nyame nhyira no.
Sɛ wiase na yɛwɔ no nyame wɔ nea ɔnam no so de nhyira de brɛ amanfoɔ nyinaa anɔpa yi nsɛm no nnwom no yi nnwom no koraa to nkyɛn a nsɛm a ɛfiri n'anom ba nkuranhyɛ nsɛm a ɛfiri n'anom ba no ɛkyerɛ sɛ nyame yi ampa nti ne yɛbɛka kyerɛ nnuabaa no sɛ nyame nhyira no ɔnto nhyira ngu dwumadi a nnwom a wahyehyɛ no ɛnyɛ Ghana ha nko a ɛnkɔ wiase afa na nyinaa na obi a ɔnte nyame asɛm biara ɛnam saa nnwom yi so ama n'ate nyame asɛm afe yɛtumi aboɛ na Afia yɛsini nnwom yɛtumi akenya yɛn na yɛtumi adɔ nyame na nyame nso yɛtumi ayɛ dɛn adɔ yɛn na wahyira yɛn nyame nhyira mo mmienu nyinaa wɔ studio nhyira wɔ all right wɔnka wɔ sɛ wo ho good morning. Good morning, Eja. Nadumo senior. Naduma kwa intina yetiasi. Kofi ma ashama Diamond City na tisai. Nyamia dumo Eja mpacha na also e. Nyamia do metiapo. Bra Kofi anope ye nuaba Afia Ayiwah ha sembe na aka kire no. Anedi kan metia e pastor ko de review obia. Ojo so. Eja. Mimi de sister we de me enyem nwanwa because daddy lunch no. Ewe obe wo so no Eja. Enye easy. So, yemi mi say oba eye nyame adwuma. Aya na eye me depa because see aya megunu na aya ba no. Dudo na nim nyame. Because obu onu mo a say okon so hwembu bi mu ansa na o hwehwe nyankopon de kira kwan yo. But say onkon so hwe bia mu ya on hwehwe nyame kira kwan. So ti ase. Nti aya me kwa so na me hu emba amuye nyame adwuma na I'm very proud of them. Wow. Tinyami shano normal ni ministry no. Enko enim na wiase afana nyina entene nka. Nyami shano ene adwuma pa ode aso no. Ene wa adwuma endede. Eja medo be sia oni nyame adwuma. Wo se woni Nyankopon entena Kofi ma na dumo medofo. Na dum timi atiasi o. Mama o manjo na mpom ti sen. O we se ye pa me ofa. Me ofa se anopa ye nuaba Afia Ayiwah ha. Kranhye se be na o ka kire no. Amen. 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 O you fra dum kwa adum. Amen. Ye we need that so na sadia e sanda we ni mo Yakobon ka sensie ni kama wa bra. Amen. Me kai said that ye ba be lanchi Lumba first. E mi hu in fact. I said ya otie wa hu bra se o kasa. Bibianye. Okay, o Yesu bi mu. Yakobon enka mu. Amen. Ya santofo ni majofo ni. Right. Obia bete wonka no krasem se nyame yampa. Nyame de we ye pa Nyankopon oye papa pa. Ahmanda so adem obetimi afre no abadwumade ne so. Anopa homana ye ne ho bibia o kakra. Nanso kwaso apusu etoma ye befa. 053 40 5019 and 0593 40 65 65. To receive this grace that I have found. We say we don't deserve this grace. Aduma yen saka no. Nanka yen sem fatada. Nanso nyame adumuti. Yen saka dia. Ye kan nyina sa Nyankopon yampa. Yen fa ni say yen adumo. Naduma Senior, udini baby akasa free. Asi ade yo. Kwadwo Nhyiraba Sammy. Iyo we eyobu sutu. Iyobo sotium. Senior no pay yenu aba Afia Ayiwah ha sembe na waka kire no. Me ka kire nse Nyankopon. Omano adwen na omni na adwen. Amen. On kana ho abribia. Amen. Mani nyansa o de ma die. Amen. Amen. Saso oti afidi kesi so. Afidi kesi ba ko pe o Ghana. Akata ba bia DLFM 106.9. You want to pay a chapel at the DLFM Street. Thank you. Chapel. None of Obana de Onem called Crystal Feet. Oh, Antioku. Okay. Obaya Henry George. And I'm a bat out of Precious.
ne omo ko Crystal Fit na no pa wi me de ginam o DLFM chapel na no pa wi Medasi yobo Yankopon kan wona o nhira o pasa no pay udwan ne yen ya ke kan de waya maye nyina bomu a ye kan nyina ne say ye nyami ye o kwa sem se nyami yampa na dumo na do ala kwa nhira nana bomoni na bomoni o na mpom di say ne de nyame ado me ho ye pa ye de Yankopon ase ye nua ba Afia Ayiwah na de latest aba no o chechire Mame. Yesu adumo mame ho ye. Enye de o di ba na o ni ba ho na Kenya no. O yo me jawo. Da na mi ase. Ntumo. Da na mi ase. Isira wo. Amen. De ni sire ba so onto spengu abrabo no so onto spengu nyom no so. Amen. O ma ni ngo chichi. Amen. O ya ri da ho kwa tia. Jesus. I'm sorry with Jesus. Amen. Say the make a choice say anyway and thank from our brabo mo Jesus. Amen. Amen. Na bombo ano pa nyame nhira opi. Hwe nyina mo no odimati se doberimba ti me de ma no beka na magina bedwama boni den se nyame ye betumi abawura mu 053 40 5019 and 0593 40 65 65 ana pedi ya kan say pedi ya Yankopon ye oye pa Yankopon adama ka be yire pa ana pe homa no ene hu bibia ho de na so pusi na toma ye be fa ne de nkomo enche bia Yan sister Afia Ayiwah obekwa asore ntino beja ne kwan okwakoto Yankopon adwuma no so okwa sam say Yesu ye sawo de ewu de Yankopon ya ma mpa wa hu de afa nkwa ne keke enkwa na wanya na keke enkwa na o my words can never sawo de botai bi si wani sisa afin ka obesi dan last year na mfa woka senka be toka wantimi anto ene to hu ne Yankopon anya hwe ma wa for me I know wo de won kwa na kita wona to receive the tasi we say that I have found na ye bi pa sa adofo no guso mo frɛ de beta homa no ayi bia wo kakra mo fa nche yen sa akoba ne sa eye mfide ne de ya adwuma entupu sa homa no na ma enye bo apayokra bet koso afrɛ wo frɛ na toma mefa o na ye de nkoma no pai Sem say nyami ye yanka kan yen sem nyina moma no pai na 2026 de yanka say nyami ye amen kwasi se Afia nchen na yenya ne kwan yanfa dwumadi aka no ento aso esomo de se Afia be kwa aso de isa Afia okwa aso be bacho me kwa ICGC Victory Temple Achimota senior man so madam for pa o o kofale ba no so for ICGC International Central Gospel na so for no ho ye de me so for bachwan Reverend Antego ne ho ye pa me chia nyamiase no wonder say wonyo no brofo no wo musa because aso na woko no brofo no me ye sure say woko English assembly na say twi English
Wei. Etiefo se ma hunu. Na mama sorry ba ko my sister church Amasama Stadium Road. Ekoso so me kopa Faithway Baptist Church. It was Faithway Baptist Church. Was one more time mechipa. Yamisha Reverend Ashley Crawford. Okay. It's a fiano pay. Ye beja okwan ene wakwa akoto Yakopon adwuma no so. Obi panyum ni bia. Latest one ya beno nyum bia no. Chechere won akira akwan bia bi ombenya nyum ni bie. Na mu wi na wano bi se betwa to no na wo de amana tiefo no pay. Latest one you will call YouTube obo Afia Ayiwah ubehu wo Afia AFIA Ayiwah AYIWAH nyame ye ubehu wo hono video ne da hono and now at all the streaming platforms ne so Boomplay, Spotify, iTunes, Apple Music, Audio Mac be bia opese utie enwum ne bia ubetumi etie wo hono afi so pese e kasa bibia Afia Ayiwah GH e wo Facebook ne Instagram nyina Afia Ayiwah GH me wo hono bi ai Afia Ayiwah GH all the social media platforms no TikTok kan ho me wa TikTok on so Afia Ayiwah ibi ni na pese e kasa ne ade a wo de send me message DM me respond wo Facebook Afia Ayiwah GH Instagram Afia Ayiwah GH e wo hono enwum ne da ba bia na sister wo bompire no abobia mame better and obi ye program bi emfa ne se bi obi wade obi to ni birthday anything about nyame adwuma na program bi na oto nsafre wa obetumi akwakoboa mpacho I meet me akoboa pa betimi afre betimi send me message said me kan na obi pese wo no wudi nkomo a aside social media handles no me me number betuja okay o pese o frame me bisa me bibia e hye me crime po a 020-444-9450 020-444-9450 and I send me message baby me respond if you sign see ahoma no subio 020 444 near miensa patchoin 9450 and I say 0243 638 604 0243 638 604 Science CBM for the last time 0243 638 604 604 my friend me was so and ya homa betimi afre wo say if that say programs and anything ahoma mienu and ofra me pacho ubenya me was so ana baby abe send me message bi anso so no me hu na me respond okay me cry share some last one so me wa meka right nti won crash se me twa to ene se e wo se wo hu ni nyame aya ma empo unya ka unya dan niam bebre ho a wo hwehwe ye o sa abrabo mu wa ka echi hu se nkwa na e kra no esombo fo ahoto nyame so yie ono no betene wa kwan ebia ne ba bia wo fa ne ho mwa nti ama wo hu ano bi se awrade fo ahoto ne so na odi wo besi yie onja wo muda na oye na doye ohoda onye nyiyimu onye ebi mu yie ene wadi ebi mu abro oye nyina pepepe wodo ho to no so nko ade a onni ohwamo bebia wo bia no pe misi nyame oye na doye e wo hoda adoye no watere ne nsem oguso so twen wa obebe bia obeje Psalm 107 verse 1 oh give thanks to the Lord for he is good and his mercy endures forever bebia wo bia misi nyame anope oye ade a che nko ade a na doye no e wo hoda It's a fear ato ke wase wachia o. Ena Gideon Topo or a taxi driver wo nungwa any tishi wachia o moda was na dwumade an wo bo. Sanso na gifty on hima enso wachia no pay. Na order was na dwumade an wo bo esum o mai na comfort my team wo fa se ose o ma wakwa aba pa na dwumade an wo bo. Na ose woda nyame ase pa ma wo nkwase de bia da wodo nyom e ma ya back to back nyame hira wo pa na dwumade an wo bo e wo nyum tu. Amen. Na ansa obekono wadofo bia be chia wo ma no pay. Ai anope medai the producer nyom no sha Shadrack Yosen medana se bebre oboa me afia enye se enye ni se enye me nko ame modern bo medana se meda me husband so ase ono so no ogina ho afia enye ni se enye obia no benya no betai wachi se nyame nhira me husband Emmanuel Amo na meda me production team ase Media Excel Productions ye papa kwesi Ernest awaso me mu a oboa me ma amanfo te me nka nyame nhira no bebre meda me ma me Florence Amabema meda ono so ase da bia no so mu no oboa me kese adwuma na nyame nko ana me nko nkra untumi nye
mo boy mami ye video esi nam Dorcas be diakon me da munye na amase mami wusu aklodia GH o se afia me pa montade ama why me so de me ya metima boy ni adwuma no den unkwa untumi nye into the me pa montade ama free mami wusu aklodia GH nyame hwa na my live videos no so consider me you say nyame de boni friend ya no abona boafo ai edu baby no betwa video cry nye easy ba me friend my live videos na waba imposkani hompo a wonim kwan a ebefa so a ye be ya ma bibia kama my live videos nyame shan video no fefe eda YouTube wan kasa ko hwebi na bibia ni a wo de send me message na frame me number na me de atudwa no nyame shan bebre DJ se wo Ghana ha nyina Nhyiraba wo so nyame nhyira bebre da na wo frɛ wo bisebisa ne ekɔ nyame nhyira no so nkran hye bebre me da se all the DJs in Ghana mo amobɔ nwom no me da mo nyina amase. Isafia perifo se eto ho nya chitafo ana ya na eto wa chitafo ano pay chiana mame so ho nipa me kan oh so waware ma chia no wa chia no busa bodin ni bio me pese Ghana fo hunu pa ono na me pese me ma na kwanya kasa bat on kasa me ya sa da kro nko betumi akasa bat o se dedi Pekasa. Sini ase de bi on pekasa. Etila me catch say me da na say. Sana oti ofia na. Ai, we. On kasa. On pekasa bebre. On pekasa bebre. Ya me ahira wo. Ai, me share na secondary school. Way back SHS. SHS. Sa mo be wie sini ayi wa be share me nyina me nwom to no na me to wo ho. Eno quarantine o say oben me. Na woboa me a wodi machi a woboa madana se de dada ye bompa ya kopon hira ne pa mana ho de mekɔ ba bia odi machi na sorry ntem enye easy ba ne nyina mu enam anije a wonya wa adwumanum di machi mesme dana se bebre ya me hira ne pa asese so de na ma because me hwa ne pa wo ko ba bia oti wachi and wonja wo kwamu and wo videos ahodo anyina me monitor ne ma ahodo posting nyina se na me hu se mudi mo am se mudi mo anniversary 15 years finshia dunum ana mo de awade na ye de aware grati wo de na dunu fie se ei e de nyansi mu kura na ye duru one po 15 years awa wade mu 15 years chama nyame nchira wate you started 2011 and I'm waking up to now. The more you know, na mujinam. Nyame crying. Wow. So don't to nyame so a heading cry or bow. Nyankopon yempa bone so onko so antun supangu mu so. Amen. Na baby bia nyame edem okro no. Onfa mu nduru ho ne ntra so kra. Amen. Na enkwatenti ne yedie ene na adom no nko so anya kese e wa adwuma moye ne so. Amen. Isafia nyame hira opi. Sana ope yetun safre won obai. Nhyira won so. Right. Enti yen sister yade nyina Afia Ayiwah na no pay yene no edi nkomo on live on DLFM 106.9 Meson gise adwumadi ni so nyuma de aba bonte latest one no yen san emfa no biu goodness towards me. For me, I know I don't deserve to receive this grace DLFM that I have found. 106.9. Yes, it make it come. Listen,
Beda ye nuaba Afia Ayiwah say now the gospel artist latest one or the aba wase nyamiye omode na kopa bi akira kwan ese yankopon yampa nyame atama ehuma bura kebe ye den pa de amaye ese nyame adumuti na so ti ase a yamfa na asema ne den Yami dia yense science and daddy Lumba say twide ampon yankopon okaye ho DLFM 106.9.
Papa. I got so many things to offer you, Lord. Media me one year my bed, pray, and my name you. When you are my tea, but you are ye. Yes, way, they wanna see more. It's bra, 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 sunny, but you are ye. Bra, bra, sunny, but you wanna see you. Bra, bra, sunny, but you want to do more. Yeah, yeah. Jesus, sunny, but you are ye. Bra, bra, sunny, but you wanna see you. Bra, bra, sunny, but you want to do more. Yeah, yeah, yeah. Praise you, Lord. I will worship you, Lord. Jesus, I will praise you, Lord. I will worship you, Lord. Praise you, Lord. I will worship you, Lord. You deserve. I will praise you, Lord. I will worship you, Lord. DLFM 106.9. Oh, be raised the moon.
was who bet you wanna, or the very end slow. Our pain show, Yamisa, Vinny, the pound to lose away. Ah, only the Omeyo, yes, we is like the Omeyo. Wasu obeti wana odi ferry ni slow slow. Our friend show nyamisa biniye ne fa wo to no suwe. Ah oni di obeyo Yesu Kristo akane di obeyo. Inya binu otoko afenso onaye kumi wa no wa wo kayenu na onimini na see ya dini au haunu edeni matija inya menu otoko afenso onaye umiye wa nuwa wuka yenu na onimini na tija bisi ya dini au haunu edeni matija onne wo ni na lebene baba ni umwe wa wuka yenu
DLFM 106.9. And then what's a man? Again, so then a quantity and pie ball. Never knew can I match the Ampoyanko Pong. Be a fine. When you radio Bianya, and you might with ye every pack a year, Paddy Williams, you mean more the pa. What is Danyamiaka? What I am pastor ready to call ye, and Yabua Payo. When the folk gusu me and Fidiamo, it's a tekoya no, and Yabua Payokra. On Fancha ye. We are back on air. I hear DLFM 106.9. You may dear with you no. I am Meson Jesus. A bonondua, Vasaso. Not DJ Omarion. And the Numagu Kwemdia Tata. Sounds not DJs Gibi. Ever so, all the way from community 8 and 9 Johnson. Tema. Say they win mono and the crump up. The hobo rapa and Yasimukumakra. Then you say AFCON final, you know, and grand finale, you know. AFCON final. Umusa Ghana and Kobe dear. Now, so you are seeing a baby. Morocco and the Senegamano. And they and 10 money Lennon song. And the DJs give each them. Offer us a Kwame Fum. Bismarck do some mind busy. JC Ejnamo Kenneth Atta Obo Raman Odiska Bantie Odisika Bantie and a dear man the friend. And then Yasimukumakra all the way from Krumpap. Jama Committee 8 and 9 Johnson. I've come for now. I obey the pa. Your mountain just screener. When you buy papa, you might have free cap crown to be. Na Zikibi atanase ono na ekwa hye mfidie apojam entiam kwa ne chairman akwa Zigi binu ya bema boko de twasunti osofo da bi eneme de evangelist Nhyiraba Kwadwo Sammy B papa no anapo ma Nhyira o oh yeah sure anope me say ye na me share me one get to be na me tie uni Afia Ayiwah edu kwese da aya umma Meson Jesus atiefo umma mo ya bless so bless ne nyumbu fo no so da ba nso de de kapasa ka de to ase kakra ne ye kasa na de to ase ma ne nyumu no Afia Ayiwah de nyumu no otu ya fo so kama o se o sika opanya sika o wiase na afi na se enkwa ana hu chirewa ha ya de bom kakra bi 2 minutes bi We need the melody from home. Nhyiraba Kwadwo Sammy. Don't touch that dial. To tell their story
Daughters of Real Jesus. Out of 4 Daughters of Real Jesus. Yetie Nhyiraba Kwadwo DLFM 106.9. Ya kekadia wa ya mayania. Ya kani nyina boma. Zigi baya sing along ana. Onyami. Missy, onyami yo. What the matter say me ninja de. Onyami ye. Hey, unim, anope. Aya driver, boat driver dem be ko ho no. Your friend now no so your name no. Asa. Ono your friend Sammy o. Oh wow. Mr. Samuel. Ono say now ni Mr. Sammy for who the Sammy? Me the Sammy. Ono so the Sammy. Wow. It's a boat driver and pay me chia. Oh tie we biem wase yo. Oh better. We biem. What body seat bet. Oh better. It's from here to Chrome Park there. Me no dey say accelerator down. Nyame dey be ko. Nyame dey be ko asande abasum dream. It's the make catch tie for an say. Endra dem say omo naija. Omo yombuti didim. Me dey na minim say Egypt bet me ayo mo sanchirani. But Egypt minim say na Egypt say dem say ma pharaohs minim say ai bibio. It's omo naija endra am the penalties enyombuti didim. Na ene dey me dey Missy Morocco be host and win. Missy Mere me jina Senegal for it. Me dey me see. Nti yes you fa ye train to so ana e bia e be yi ana. E dey be enti ene dey be question ni won. Me ba ba kire me hwa dey we ya. Oh la la! African Cup of Nations 2025 Grand Finale in ISL. The battle between the Lions, Atlas Lions of Morocco versus Teranga Lions of Senegal. Flame Condoms, Sunny Chrome Power, Domontoma, Bebo, DL Power Sports. Yet the live commentary, Demo, Dene, Demo, She, Ebabe Sumo, Ewo Chrome Pub, Tema, Committee 8 and 9 Junction. Enti Shia 5:30. Natimno Atnase, Yadi the details, records, history, and the discussion in so 7 p.m. sharp. Now live commentary no eso enti mo shaman tema to wenya pram munyina mo for dome bodo nyankopon aduma Sunday 18th January 2026 live commentary at the sumo all the way from Chrome Park. Shannon Susa Sadano when Sabeka Chedie PF brown sponsors Flames Condoms in chain. Sania watini share kwesiada ebeya e watema community 8 and 9 junction Chrome Park. Yet live commentary bro. Flames Condoms safe, strong and brand Kakadiama Bole Oh mami papa leba DL Power Sports Lancho Prempre Fire starter Krompa Brane Bekaya Ne ho asaman Ziggy na just say brana beka ye ho no enti intenti man say me brana so yes aba na man si from tema brasa me bebo mani so ase yo boat driver brasa me man si from tema obebo mani so enti de me ka kire tiefo won say de bia no Ziggy bi ana me na me ko prapra kwa mu na me atwen the main team no me akoya say ye no unsa say o man pani ko ba bia no from say den o man mudi na me escort no de be mo mudi kan e ko ho no ebi no di kan ko yes search ground okay comedy kan ko prapra kwa mu na ma me yes ankofo ni bia enti me sre tema area ashaman mo amu tie Ziggy bi mo amu tie DLFM yes the whole area for ni na no ene no ba bia so mo sha ekrum pap matesa do che so be ko so me che ne ma wo enti o flames condom Hey, omo de achede I think said the other things say bia mpanifo be cheche enti ne wo ko no onya de akotua hwe nso debi untua hwe iti me say bre ni de me catch on me free hide de me call Chrome Pub it acha from 10 going in there ye boss and almost and e hwenkwan special wo Chrome Pub it no pay ye ko hwenkwan me pon right after church me say ye ko hwenkwan no pay ya iti ano pay hwenkwan no mo ma ba hwenkwan ni na no ye hwenkwan ni na no na mu chema adofo e wo DLFM so ye hwenkwan ni na mo mo samba e wo DLFM so nti ene no if you no pay 10 na to you say match be twam ni de e Chrome Pub and I see you on your friend is saying oh Chrome Pub Mr. Kofi Bra Kofi I'm very Bra Kofi I actually say Sound Masters Bra Kofi on friend on see last prepare chire so friend ma me kwa sana driver na bomi Matias Ziggy me da sipi ya me nhira opa enti said ya wote ye no Ziggy dikan ewo Chrome Pub na makoto niema ye ne ya nim said ye mpanifo de agu akwa mu no ene Afcon no ene ye fana ene na dwuma de nyina ba wie e Morocco man mu e Senegal versus Morocco enti ene enya sim kuma ya gudie ma conformant ni nyina etam DLFM station no e de akọ Chrome Pub ho na dwuma de nyina e koso bo modern anopa wi wa ho ba wie petrol wonom na nimre nonson no yemfa agudie mu nsem no fam do live commentary so betwa gu
ewo DLFM 106.9 so enti bomodian na hye no so se de tie bia ne nyina enko teche bibia enye kama yeto aso na yemfa we mfamfiri na ye wasare nchen wo se nia onyame ehira no no wo bo akra obi antumi nya no hwe Onyame washirano So nyame ni e woni suti waye ya wentumi asayin no atibie ni koya besini so nyame shira wa tambu ya kwa nyono na waye hio nyame shira no na ya misa chese uye shira bakia ni e wachira fa wo ye pefano oh me to me say ni e jonya ku kweshira no bebia nyame shira no na waye shira Legends and great music. Home of legends and great music. 106.9. Just a we Nhyiraba they watch Rafa oh me to me say yeah Jonya kukweshra no bebia oh me to me no me yeah Jonya kukweshra no bebia
DLFM 106.9. 106.9. Nhyiraba Kwadwo Sammy DLFM. Sadia bdi kaka chire wono ebodu mre no so a AFCON no grand finale no ebetodwa o Morocco the dear passport ekwa kopie mo o Crumpap Tama community 8 and 9 junction enya se mukuma kran ko poya adumanim de hobewura papa modi anafo ani chire mo na meke se de emprempren DJ Zikibi Mr. Samera kwa wadi ka ko pruprum o question fidie no watem DLFM fidie ni nyina e de ko Tama community 8 and 9 junction na shenkani onene namo no Dindi Samuel Jai Mr. Samuel Jai anapea chachi out we a boat driver na wakano Toyota Vit a white car na mani ya G 426-22 anepeona adi enam yangu ponchira opa ejumadi a obo amaye no yani so pa Mr. Samuel Jai we a boat driver wakani a white car a Toyota Vit white color wana mani 426 a G 426-22 anapaya mishira opi bayan tiase mo biem kuha kada sipi Mr. Samuel Jai mishira opi Entime power meni Nhyiraba Berlin Datnate yedi ani chiremo awatama community 8 and 9 junction Crumpap right after church yes ye jirem ana pen crashes na wade ma won say bia ba ye fine senya ko pon hwe yen so na boye ho ban e da so ti ase die ye Nhyiraba Afia Ayiwah Menyuma de hye nkura no pe no ko so ma nyemo no nkoso an hye nkura ne efrise Nyankopon yenko nsuo ma no yempra ne da mu yenya hwemfa ma no so da biada okoso boye ho ban yetu kwan ye kwa ye bai ono na de ye nam edi papi na yankwanhye wuko nanso wo de edi pa na ya matwede yampon Nyankopon a ntina wo ti asie fasida ma ne den ye ni mu se wutete Nyankopon na machidi a bibia be ye fine Nhyiraba Kwadwo Sammy bi evangelist ne so ba me nondu bo amesa so na makwa sorry the Church of Pentecost Cantonment Assembly Old Fadama District Kaneshi area na ya ba for Accra apeska dia ma wefe entimu amutie me no where the Church of Pentecost ba na wo Cantonment Assembly ni dia anopa me chiao nsansan nyina me chiachia mo Sister Lizzy na busiani nyina Accra ni town seda mo no na foro no enya semkuma me gina mu dendenden enti mu hia me Cantonment Assembly the Church of Pentecost me pompe me na me bra no edaje me chiao eda kekese mensa me chiao eda Isaac Amralo me chiao Brother Richard Mensa Mia Nhyiraba Dole to say Mensa and a permit chiamo President Elder Daniel Tete Wakansi Bosu Kena and a permit chiao one more me
Charles Kwesibon Abo, Charles Kwesiba Abo, was intense champion man himself. Was intense, he didn't know. The church I can't tell us for money. Mariama and a permit yao, and now Miriam, church Munina. Enchebia, Pastor Samisano, Naya Himukakra, over 4 handkerchief for no, none of pay him, and a pay for Nasima Rade, no cost for any case here. And maybe I use here, Quano. We ain't go pockets now than us here, be ye through the amount. And the other way in fine free Monica for you and chain or Simin Shida or Yanko Ponkuto wins him. DLFM 106.9. DLFM 106.9. You're coming 24/7.
Idrissa Bambini, Metie DLFM 106.9. Yakoni 24/7. Shirano, Panasidamano, Shirano, Eradia, you, Amawata, Fanyani, Wawarim, Piso, Shirano, Panasidamano, Shirano, Camfono, Panayemano, Camfono, Panayemano, Camfono, Edayu, Amawata, Fanyani, Wawarim, Paso, Camfono, Panayemano, Camfono, Eradia, you, Amawata, Fanyani, Warewo, Remo, say Camfono, Panayemano, Camfono. Home of legends and great music. 106.9. 106.9. Shirano, Panasidamano, Shirano, Eradia, you, Amawata, Fanyani, Wawarim, Piso, say Shirano, Panasidamano, Shirano, Camfono, Panayemano, Camfono, Panayemano, Camfono, Edayu, Amawata, Fanyani, Wawarim, Paso, say Camfono, Panayemano, Camfono, Eradia, you, Amawata, Fanyani, Warewo, Remo, say Camfono, Panayemano, Camfono. Shirano, Panasidamano, Shirano, Eradia, you, Amawata, Fanyani, Wawarim, Piso, say Shirano, Panasidamano, Shirano, Camfono, Panayemano, Camfono, Panayemano, Camfono, Edayu, Amawata, Fanyani, Wawarim, Paso, say
DLFM 106.9.
ho asamanyen won konkra ya fra wa bra sana bra min chance see ya we every Florence opinion when ma watching the say mo konkra ahon fe ya ma me Florence opinion na pay me cheche out Willie Bishop opinion the cheche one pay Menya hodin na mayena dance for me go to dia me go Samaria media me ko bebia me go Jerusalem me go Asiano no hwa ya soja wona woman me power me bafwe ne wo ya soja wona woman me power me bafwe Sakedi ampa yankopon ni ma enye yeda ane kutoni ya boafo enche bia bese samesano na yatubli kakra obodi aso befo handkerchief no efisi ba behim ye behim Peno Linchaka siya kwa mao Mr. Kwaku Jones aka Lion Mr. Kwaku Jones Dwa Afia Lion Nepe mayani ntiyase utie me Uya shenkani Na Akim Odana ufri Na DJ Zigby Cinema himself Senator Christian Edma DLFM 106.9 Asano pe utie den Ukita aya Toyota fish ni bi Na uya juma Efri achimoda Ede baba dina Akran mpotema hudu nyina Ubo juma dinye pa Nepe mayani tiyase utie yei Aminshina opi Mr. Kwaku Jones Dwa Afia Lion DJ Zigibisi wa chiano pay I find you can see come Sarah Ampon Oh, you be quite so. Let's do quite so one. I butu. My sister Florence Ampon Michiano. Busia Kodina, Silvatevia, Utumo Kumase. Silvatevia, Utumo Kumase. Number one Wolfrey Mumford City, Drama now free. Arisha Mojo Mamichecha, we none pay. Mr. Georgia, Mr. Red Duka Kusapon, senior man himself, Mr. Georgia, Nepe Chiao, Ubutum, Madina, and Jack Siapan come out. Mr. Georgia, Sansina senior man himself. Mr. Ofoliata, Ubutum, Madina, Yabi Honey Dodoa, Dodoa, a Denta, Mr. Ofoliata, Ubutum, our Denta container, Mr. Ofoliata, Ubutum, a Denta container, incoming MPP, constituency chairman at the Madenta, champion of my NTSA, who team in Den, Yampire body say, and this is what I don't know. The Yampire Poman and Remupa, Mr. Ofoliata, Ubutum, a Denta container, incoming MPP, constituency a year chairman, Michelle P. And Tim Maggie, oh, woman, Mechiachao, what can she? Dexter Badako, Droba Chimadukru, Mechiachamo, the Wafa, Asante Zongo, Mechiachao, Gideon Burma Sante, and a Pemichao, we say according to 499. Great we are fair, Mutumotema. Sounds like what I say.
Say Akwadie. Cheche Munina. Samson Richard. Utumo Superman. Cheche out. Na madam for bakwa butumo. E wo to bro. Of adakwa yadom. Adakwa yadom. Cheche out. Ni abusiani nyina. Ngo fast for na ka chom ze me chia wo mo. Nyankopon na me power be yedro die yesesa yensa no adwa power o se bibia e be ye fine yensesem for han kagifo no na yen hia se ye him Utie Nhyiraba Kwadwo Sammy DLFM. Daughters of Glory Jesus. Out of 4 Daughters of Glory Jesus. Yetie Nhyiraba Kwadwo DLFM 106.9. DLFM 106.9. Hallelujah.
Vamos a querer así, a ver si le echo. The more money was a side. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Bravo, Jerusalem. I'm a brother, Jerusalem. Bravo, Jerusalem. Oh, no, you baby. Bravo, Jerusalem. I'm a brother, Jerusalem. Bravo, Jerusalem. Hey. Oh, no, you baby. Lumba in supernatural mineral water. Get a grip. DLFM 106.9.
home of legends and great music. 106.9. 106.9. DLFM 106.9. Somebody say, dear wood, a benyankwa, the yankwan so a befifi, and yafifi years, a beswaba, the Church of Pentecost, team song 2018. Oh, sorry to me. And a payment as a pa, so come home. If I no pardons here, better than pencil, I do a bedray. Madame Ebu Timini say, DJ Omarion, at Tamachi, the Michelin P. National Champion Taylor, Kofi Taylor, at Trebi. DJ Zigibi, at Tachras, technical producer. Belinda Nate, all the way from Dodua. The Power Juma, a boy you might tell me here. I mean, Shramuna. Nhyiraba Afia Ayiwah. Gospel musician, and that's it. Sawo Jemre, and you be in command of pay. The time on us, maybe ya be anisa. The so kunyaso, and my DJ Omarion. I be who you must have. Copy Mra, DJs give me by a crado. I'm on the Abekwaso. I will crump up.
Tema Community 8 and Young Junction. Tema Community 8 and F 9 Junction. 8 and 9 Junction. Lumba. Afcon fan no. When I be some ye. Intisha ye sport able sports team no. Dear Power Sports from Lantia no. Come here from the Dano. No for come here from Base Mark Adu Seman Bize. For this car band here. JC Oburaman Kenneth Atta Shami Yango Poya Dumanumre Non Somba Pepe Ne Krumpa Bibia Sheso Ya Mount Jan Screener Match ni Benya Biashe Umpia Capre Mesanya Bibia di Oni Bajapa Atede Subesu Aure Fuhokra Shea Dumre Near for live commentary Mro Best time to go live on DLFM 106.9 And a Pemdi Wasi A Jam Jeso Nhyiraba Kwadwo Sammy for evangelist and a cajon. Yami Adam Repemono, your best sense, ya. You may be in us want to make a biwa. Our family was see. I see the do Atomic Hotel. Was on a permit, ya. One more for Kwame Fum, and Mana, a touch of Munano pay. And you may be in a want to make a biwa, my crowd. This is the remix.